Sawa. Turi ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hazwi nka La Corniche. Ubu muri aya masaha tuvugana turi kumwe n'umunyamakuru wa BTN wakurikiye cyane imirwano y'umutwe wa M23 yari hanganye muri ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hashize iminsi uyu mutwe ufashe umujyi wa Goma, ndetse umujyi wa Goma warabaye isibaniro ry'imirwano, ubu ufite isura itandukanye. Keve, mwagiye Goma n'uyu munsi muvuyeyo, n'ubu tubonanye uvuyeyo. Abantu bari kwibaza ngo Goma ubu hameze gute, uwo mujyi waturikiyemo amabombe n'amasasu, ishusho mwasanze yo mukigerayo n'uyu munsi bitandukaniye? Urakoze cyane. Ngira ngo Goma mbere n'ejo bundi twakira abacanshuro baravugaga bati Goma kuyijyamo yakoresha muri ry'icyongereza ati habaye devastated, ku buryo n'ahantu wabonaga hadafite isura hadafite ishusho. Ku wa kabiri wabonaga hameze ukuntu, ku wa gatatu n'ubundi byaruko, ariko navuga yuko guhera ku munsi w'ejo umuvuga ngo hari ukuntu urumva imihanda nk'ahantu hari amazi iminsi ibiri hari kubera intambara ku cyumweru ndetse no ku wa mbere bizi ko ari intambara yabayeyo cyane. Ku wa kabiri ntabwo byabaye ibintu bikomeye kuko ku wa mbere nibwo Goma yafashwe by'umwihariko, birumvikana hari ibisigisigi bya bamwe mu barwanyi ba Wazalendo, FARDC bari batinze kumanika amaboko, ndetse na FDLR. Ukuntu mvuga ngo hari hameze ukuntu wabonaga nta n'umuturage ushaka kureba hanze arungurukira mu gipangu, akarunguruka adakinguye na bw'igipangu, agakingura kugi akarunguruka kare ko bimeze, akongera agasubira mu. Ku wa kabiri tugerayo ku masaha y'umugoroba, hanyuma watambuka mu muhanda wabonaga nta muntu muri guhura na batatu muhuye, yego barakubwira yuko bameze neza, bafite umutekano kuko nta masasu yenda kiri kuvuga, ariko agifite ikikango n'urwikekwe. Mu muhanda wagenda guhura n'ibikoresho byinshi byasizwe n'ingabo, zaba za FARDC, zaba za Wazalendo, baba ba MONUSCO, baba bano bacanshuro. Wabonaga umuhanda wuzuye amasasu, wuzuye imyambaro yasizwe, wuzuye ibikapu, wuzuye amamodoka ya gisirikare yarashweho agasenyuka, ariko bikaba ngombwa ko abasirikare ba FARDC bayata. Wabonaga nyine nta duka riri gukora, nta muntu uri ku muhanda uri gukora, ku buryo wabonaga abantu bari bakiri mu rugo. Kuva rero ku wa kabiri nk'uko bivuze, nta mirambo mwabonye hagati aho imirambo yari ihari ku kibuga cy'indege. Imirambo yari habaye ku kibuga cy'indege nk'ahantu habereye intambara ikomeye. Urabizi ko baharwaniye hafi iminsi ibiri yose babanzemo hariya ku kibuga cy'indege barayiharwaniye. Hari imirambo yego, imirambo yari iri hafi ya stade ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye ahagendaga habera amasasu cyane. Nko haruguru gatoya, ku bantu bazi hari grande barriere nayo turiho, hakaba na petite barriere ruguru. Mu gice cyo haruguru gatoya petite barriere naho habera intambara ikomeye, ku buryo wabonaga yuko iyo mirambo yari hari. Navuga ko rero uretse ibyo bintu byari biraho bicyandagaye nk'ahantu habaye intambara n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, n'abantu ubwabo ntabwo bari bakiyumvise ku buryo bari buze kubohoka. Umwabo turi kumwe, umumotari aragutwara hakurya hariya, ariko akagutwara no kuganiriza. Mbere yagutwara akavuga ati sinzi umuntu ntwaye, acecetse atari kuvuga ntaki, ariko urabona ko abantu bamaze kwiyakira, bamaze kwiyumva. Nyuma y'ejo ubwo ubuyobozi bwa AFC 23 bwagirana ikiganiro n'itangazamakuru, twatambutse duca ku muhanda nta n'icupa uri kubona. Sinzi niba abantu bari kubyumva, nta n'icupa uri kubona ku muhanda. Niyo ngo isuku mu mujyi irimo irakorwa. Ibyo bikoresho byose ndi gukubwira, ejo twagiye muri press conference n'ubuyobozi bwa AFC 23 hanze bicyandaga, ariko twavuye muri press conference hari imbere ya Serena, imbere ya MONUSCO, kira cyiciro cyayo cyegereye Serena Hotel, ndetse n'iriya nyubako yindi yitwa ni Aqua Plaza. Hari huzuye amamodoka, ariko twasohotse muri press conference saa 12 ibintu nta bigihari. Ubu n'umuhanda utangiye kuba clear. Niyo ngo mu mujyi wa Goma ibintu byabaye clear, barimo barakora amasuku. Ikindi gikomeye rwose, wabonaga hari n'ibyo bari wenda mu Rwanda twebwe icyo dutandukaniyeho nabo nuko tubikusanya tukabishyira ahantu, ariko bo babitwikaga ku buryo ubona ko Goma iracya ku rwego udashobora kuba wahita wiyumvisha none ahangaha. Kuri uyu munsi nabwo mu gitondo twongeye tunyarukirayo kugira ngo turebe uko ibintu byifashe. Ikintu cyabaye gishya navuga gikomeye ni imyigaragambyo y'abaturage benshi bagera hafi nko ku bihumbi nka bitatu cyangwa bine, hagati ya 3 na 5 bazindukiye mu myigaragambyo ku cyicaro gikuru cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Barigaragambiriza iki? Numvise ko izo nyubako icyiciro gikuru cy'intara yakoragamo na Mobutu yazibayemo, bari kwigaragambye, bafite ibyapa byamagana
Felix Tshisekedi n'ubutegetsi bwe. Ikindi barimo baravuga yuko bifuza ko bakurikije amahoro n'umutekano bafite, bari kuvuga ibyapa bafite byanditseho ngo avance jusqu'à Kinshasa. Ngo barimo barasaba ayo 23 kikomeza paka ikagenda ikagera Kinshasa. Barimo barasaba Tshisekedi yuko yava ku butegetsi, bari kuvuga bati turambiwe agahato kawe n'igitutu cyawe mwadushiragaho, bari kuvuga bati umutekano wari warabuze n'amahoro ariko ubu turabibonye ntago tukiri kwifuza Tshisekedi. Bari kuvuga bati icyo twifuza nuko ayo 23 yaguma hano ndetse ikanakomeza wikagera no ku bandi bagenzi bacu bari hirya no hino muri Kongo badafite amahoro n'umutekano. Navuga nicyo kintu kiriho kigezweho cyane cyane cyo myigaragambyo. Ariko ikindi kiriho gikomeye nuko abaturage ba Kongo by'umwihariko bari hano muri Goma bari kuvuga yuko bari kwishimira guca ku musikare wa 23 akamusekera akamubaza amakuru umeze ute, umeze neza, ati kazi njema cyangwa se kazi nzuri bitewe nuko ushaka kubivuga. Ariko navuga ko hakurya ibintu nta mahoro n'umutekano, haba abasirikare n'abaturage bahuje urugwiro ku buryo udashobora kuba wabyumva. Nawe nenda kukubaza, twabonye amafoto acicikana yaba umuyobozi w'umutwaye mu 23 n'abandi basirikare ubona bahuje urugwiro. Hari abaturage bigoma abakongomani bakiriye gute izo ngabo, babanye gute nk'abantu mwagezeyo? Mbere ya 94 abanyarwanda tuganira batubwira yuko wacaga ku ngabo za Habyarimana bakagukubita cyangwa se wanamubona hari ukajya kwihisha. Ariko bitandukanye ubu ngubu umunyarwanda ukuca ku musirikare cyangwa ugaca ku mupolisi Didasi ukaba wamuhana peace, ukaba wanamubwira uti mwiriwe neza fanda akagusubiza. Hariya niko bimeze. Abasirikare ba M23 bari kuganira n'abaturage, bari kuvugana n'abaturage, umuturage ari guca ku musirikare agaseka kubera yuko bahawe liberté, kandi none iyo liberté iri mu mutekano. Hari kugwa liberté ariko ugahabwa liberté nta mutekano uhari. Bo rero bafite ubwisanzure, bafite freedom, ariko binajyana n'umutekano. Ari kuvuga ati ntako bisa gutambuka ku musirikare wa 23 mu gihe wa Kongo wamubonaga ukihisha ugahisha utuntu twavuga uti bagiye kutunyambura. Tshisekedi yaduteje ibisambo by'abawazarendo, yaduteje abicanye baba FDL bavuye mu Rwanda bakoze genocide. Ariko hano ho tumeze neza, dufite umutekano, ntago tugikeneye Tshisekedi muri make. Nicyo kintu cyari kiriyo. Ikindi kiriyo navuga n'uwo mutekano nuko guhuza kw'abaturage hagati yabo ndetse n'ingabo muri rusange. Goma urujya n'uruza rurahari ko tumenyere ko ari umujyi, nubwo wenda umuntu atahita avuga ko rwagarutse nka mbere, niko bikimeze. Urujya n'uruza ruri muri Goma navuga yuko binarenze uko ushobora kuba wahita ubyiyumvisha nonanga muri kano kanya, kubera yuko ntago ngiye numvaga yuko biri buze guhita bigera ku rwego biriho nona. Mu gitondo nyarukiye kuri Petite Barriere, abaturage barimo barambuka babisikana n'abakongomani bakora akazi. Hano hakurya rero uramutse urenze hano ku mupaka kugira ngo ubone aho ukandagira, ntabwo ushobora kwambukana imodoka, ntushobora kwambukana moto, kuko utambuka n'amaguru nturi kubona ahantu uri kunyura. Ku buryo abantu bari kuvuga bati Goma noneho yasubiye kongera kuba Goma n'aba bantu kwa kuna abantu babaga bari ubu noneho byaruseho, noneho binarenga urugero, binazamo umutekano. Urumva hari abantu benshi, muvoma y'abantu benshi, ariko nta mutekano. Ubu rero byose biri gukorwa hari n'umutekano. Navuga ko ngo bimeze neza cyane, ngo bimeze neza, ahubwo weekend turi kuntu tunyarukira yo nkugurire yo kavita. Hanyuma wenda dusoza, Felix Tshisekedi president wa Kongo yavuze amagambo akomeye arimo n'ikikango cyuko intambara itararangira ahubwo ari bwigiye gutangira. Hari umwuka mu baturage umeze gute? Abaturage bameze neza. Reka nkubwize ukuri ikintu kimwe. Tshisekedi nabonye arimo avuga ngo azazana arimo arasaba ingabo kugira ngo ziyongere zigire gute. Abaturage bari hano hakurya bitewe n'uburyo babanye na M23, n'uburyo babahaye umutekano, n'uburyo babahaye ubwisanzure, uburyo bari kwisangana namo, amenye yuko atazaza ahanganye nayo 23 gusa, nubwo nabari abaturage be azaza none anahanganye na wa muturage wundi usanzwe, wa wundi uzavuga ati nta n'ikintu uri buze gukora kugira ngo urumva hari ukuntu ushobora kuvuga ngo baturage ni mudufashe mukorane natwe mudubwira amakuru aho hari ingabo zihishe n'ibiki byose, umuturage akaba yatanga ayo makuru. Icyo kintu ntago ari buze kukibona kuko abaturage bari hano hakurya urukundo bafite mu 23 uburyo babanye ntago biri buze gukunda yuko ari buze kubikura mu nzara. Bashobora no kumutera amabuye. Nuvuga ngo FARDC nibaramuka baje kurwanya 23 bamenye ko bari banze guhangana n'abaturage babo bafite hariya. Rwose umuturage uraho usanzwe w'umumotari uvuga uti ngiza amahirwe nkize ubwambuzi bwa FARDC na Wazalendo na FDLR, nta kuntu wambwira ngo nongere mbaye n'undi muntu utari M23.
turagushimiye cyane urakoze kandi twizere ko no mu bindi bihe tuzajya tugukenera dore uragutembera cyane Goma uzajya udufasha urakoze cyane rwose nzaba mpari ndagushimiye sawa